Pemirsa Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Bali nyangger becik kewentenan pasien COVID-19 sani kena ring Pulau Dewata. Kahanan puniki kaptiang sida mewasana becik, majeng samian ekonomi ring daerah antuk limbakang ekonomi Bali. Anutin data ring tanggal 15 November warsa kali-tali kalidase kuentenan pasien terkonfirmasi positif ngantos langkungan roras tali diri tur pasien kenak langkungan solas tali diri. Kepala KPWBI Bali Trisno Nugroho Nureksain panglimakan data inucap becik majeng Bali dan mapengabdi wilangan krama kenak sida saya nincap. Trisno Nureksain makudang-kudang gatra becik sida nincapang rasa percaya wisatawan domestik antuk rauh ke Bali. Anutin data pengrauh wisatawan domestik pasca libur panjang ke Bali sampun petang tali ngantos 5 tali rahina janten kuentenan inucap nincapang okupansi hotel pengabdin oleh-oleh tur makudang-kudang barang UMKM tios punike transportasi miwah DTW sayan ramil dan ngowohin pemulihan pacang lantur ring triwulan 4 warse kali-tali kalidase mairingan ring kahanan pariwisata mecikang pamekas pengrauh wisatawan domestik. Indika puniki nabdabin leading indikator pengrauh penumpang domestik ring Bandar Internasional I Gusti Ngurah Rai sane katureksain ngantos langkungan 1 tali diri ring Oktober warsa kali-tali kalidase. Saking pengolahan big data Google Trends taler nyinahang paik kedah wisdom taler wisman ke Bali dahat ageng melarapan antuk ngeruruh travel ring Bali pinih ageng yening saihang ring provinsi sani tiosan ring Indonesia wiaden genah destinasi tiosan ring widangan Asia. Setelah pemargi mangdekatin capang melarapan stateng laksanayang protokol kesehatan pemulihan ekonomi miwah kesehatan sida memargi antuk paralel. Suardika Bisnis Bali Nguningayang.